Mizo YouTube star Stacy Punte Zai thiam lar tak YouTube lama hriat hlo zet mai Stacy Punte hi a hming tak chu Stacy remruat kimi Punte ani a lalrin moi a Punte le PC lalmun zualifa panhi zinga no pangzok ni turin ni som panga march sang ni panga a ramthar lunglei AOC venga pianga tuna he venga hian an chiang mek ani maktak mai chu apian don zan hian apa in trek siama in lama anu in naw vei mek ani jinglam khowar dona atui bom ake nuwa damdo in lama naw nei turin an kala thattaka nei nuwa damdo in atanga chuakin mani in lama an oma Stacy hi music tel lo chuan amu hil theilo tlat mai hi amak em na pakhat ani apian ma tanga rimoi manga lo oito ani na tepo ani mana apian atangin rimoi hi angai nang hal em ani kumlimi lek ani in ELDO zenit ling bua sai kumsom pani hnuai lamzai in ti siak na atela hemi trum hian around tam tak apal tlang chawa top 10 a ain hlang kai chawin a participate puite chu kumsom pani bor ani veka ama hi kumlimi lek ani a ano panglor bigle ani final round thing chawin top 4 ani kumsang ni som panga khan kumsom atlinga lunglon bial KNP Christian no pangpol in khom puya solo competition a pakhatna ani a hemi trum hian ama in rimoi in tum chok heng he hemi kum tho hian MZE headquarters lunglei huai hotin HPC solo competition nei ani a ta chona tel vele a top 5 a alang phak le nge ani tunlaya kanin ti lui YouTube a Stacy hian Stacy Punte official tin channel aneya la som pani ada to a ena hlo em a heng singa hian lali suwa kan thian thaber ti chu en hlo ber ni in Stacy channel hi subscriber sing ni sangre zathum zet ting tong nge ani Stacy hi rimoya chomlen kan ti to kha rimoya atuya zai angai na a apa hian an ina recording lam atizela zanrei to tak poni se amu hilai apa in akai tho a recording ti angai ati to chuan phun hau lovin athawa tu oi takin azai mai thin nule pa thu oi thei na pakhat hi a hlotlin na pakhat ani ome zai as thiam satlia ani rungot lava rimoi man ro chi hrang keyboard acoustic guitar ukulele bass guitar drum le thil dang te hi atum thiam le zela hei tak hi adang lambik na ni a ama zai rem tok chuan hek instrument te hi a khoi thiam vek talent nei thatak ani a painting lama tui tak ani kumsang ni som parukan aizola lunglei district IO in apa ava participate ve to a kumsang ni som pariat kan lunglei district a consolation prize adong ve to bok infiam na lama chuan volleyball le badminton te khelve thinin nuam ati berte an ni a atuina le nuam ati em na chu thalak lam ani le thalai ten hena thu cha du inayem tia an zo chuan lalpar tri la inu le pa thoiro ti hi acha ani tlang pui thin khoi muna po eng thil po ti ila lalpar